ime yensi ya Kenya nigakwanwa na banasiasa abo baumirana ime ye bunge ya Kitutu cha South county ya Kisii asomo chango bogosangereria eligosira ekanisa osekerisigia Katoliki chingaki omujumbe Anthony Kibagendi hagikeria bakorera ubekuru wa serikali nabo igati yabara yobekirana sinsemecho niko barorekana kwegerera serikali munago tumemurikito Diponi Asanya Nili tuko lialengeno mogoko ase center ya St. Leo the Great Itongo yutuke meyegwodi ya Kitutu Central bunge ya Kitutu cha South sababu watani be kanisa yake Katoliki baomerana aso changira okwagachwa we kanisa yuo 300,000 Abara ibakurawa no mujumbe o Kitutu cha South mheshimiwa Anthony Kibagendi nigo bagokera okomenteka kwa bakristo yende ya igoigwe ekuruku St. Leo na Father Motere erigari kiongongi kurumagega Itongo. So we appreciate the work that you are doing. Ukone meye wodi ya Nyakoe ase center ya St. Denis Kiore asiboigo babwato gusangereria okonene nigo abana siasa baikirana na siasa ya bwatainse ngaki o mubunge Anthony Kibagendi amoiche serikali asokumisa omwananchi kawaida. We made a mistake as a country. We made a mistake. We were lied to. We were hoodwinked. We elected a president who does not care about the welfare of his people. And that is why we are seeing, like in Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in power, the people rejoice. But when the wicked are in power, abante bakolera. Na kito kolera boniga asengenchi oborai tu abegeta sense borobobe. Hense mujende abarai bali barase serikali bakorowa na Dr. Felix Satisa uyuwego kurige kirogo kyobo jumbe imeye bunge ya Kitutu cha South. Nigo barolekana asense mujende yo kwigirira serikali. Ande mama ipenga kurukarenga nyamoivi tata itikorra moivi. Akaramo ko iho montago kura kamisa kaendo moivi mochunguze. Torkora lisho meche virwe. Na kibago tuora. Echigochia olio tanga ina gotuore sichiete gochi mochunguze oko yanero gochitema. Igo akaramo kurere serikali ya igorona ya ibire ne serikali yansa mwanye ligereri ne serikali ya constituency yaito twanye chunguza. Kero monte chunguze na likanye itera abekenya ingia oboivi Waere serikali ya igoro serikali ya gatia na mono serikali ya constituency yaito. Serikali yaito ne mbere. Lakini serikali nene tubwatende. Ege tutogokora. Buna antura ya. Mpaka tuliye enjera. Nagenderera kibese kye serikali kije Kitutu chache. Ntogambe tarore nga kitogokora. Nasaye nomuya nakubwati seti chikura naye ningogete gasi gokora. Naye nabongo kubwati siogende ya kabiri. Nse yetu ya Kenya aserochi na masabe korteki itagete siasa irebosia tekari siasa rais na ende tigatwe pange no aninje ni ntaira kerogo temine tingo chikokwa ndo wanene na bari bakorigia na bataira temine ti bago chikokwa tigatokore siasa yo morembe yo bwanchani itabwatiriyoyi. Komentana yo mujumbe Anthony Kibagendi nigana ibirengerero byaye uchase bali bagenderete kwenda asensemu ya State House ya Nairobi. Bali mogocha baragenda State House. Mwagenda gokora egento gekuru kupiki genda ragera kali bobe. Lakini mumanye na ki ekura yaito muno mugusi twensipi etokobekeke ganchekemo. Chinga kibono abolia abagusi bonsi ko bali bo elimo. Naboigo orolekana kumwakire koko Dr. Fred Matiang'i asokuboli oburai bwense sobochori bolibosio. Balimo gotema goseberania egesa kukyo mogusi. Moko ligibantu babere batatoma mwabaira State House. Eto taete ko batebiga. Intubu no mogusi moli gochikonyara utwetania. Eto kubwatana tubeka namo
na intwoyo moito okuruku Fred Matiang'i asoe keroge ekyo kero monta akonyeke kali abantu babere batatu kuripotire kitasene kia ubwanjite kia katembe kuroiga sebunge ya Kitutu Chache South kutoka Imeye County ya Kisii taria na igongoro kwa Dipon Asanya.